Yamra sempona so prekope azana odifo bekono eniema bebre asisi adwamo okay kan ye na abam 9 months ago so na akoka say bibia ni ho ebetime si ho kwan chema Wontumi obedem na mo ka say 20 years dey na si ye na me captain na yes show no na idi kan me chia na busuafo me chia na dofo ekobasi ana ya arehosem tia na o kan bebre aya na ha adwene baba pa ade o mu ne yese abrabo na aye ebo yemfa nhye ya adwene mu se so far as ahwiase wo ho sorry enso ewo sa na wa mfa nhye wa adwene mu se ahwiase wo ho sorry wo ho a ebe ye dia ma pa so beko anim esan se de wo hwe ase no e na wo sorry aya ne wo kasa bi e kan se ferry ni animguase de nka fanyinam owuo anya nokre papa animguase ye chen owuo okay animguase ye chen owuo animguase ye chen owuo esan say Jesus kura wi ndi say wo ani wu an ha adwene okay ti de make no Jesus wi ndi say wo ani wu an ha adwene animguase ye chen owuo okay de wa hwe ase no wo hye na adwene mu po na wo si na adwene mu pi osore ho okay abrabo na ye bon papa atoda yihia abofo emwa okay atoda nso yihia aboafo emwa okay zan say do baby Jesus ka che Peter say se ba no okon ankam wa abofo mbeko amaye ba ni mi say dia asemi ane to ne kon wo kote hwe no abrantie bi ano nka asuafo no ho ono ne yeyi asemi ane de to ne kon se be dan de boafo to be ye boafo sa ti abrabo ne do baby yihia aboafo edu baby nso yihia abofo enu nti enkom hye ba aya na nye de odi nkom hye ne ba ne hia aya na ya asem na eba ene de obeboa ma emma amma obeboa wa ma emma mu no ana ebebam say because I would hear sorry say good news sir so what did Elizabeth so say good news sir ye wo de obeboa ma na bam e bad news sir ye wo de obeboa ma bad news no every one Wontumi de no wo ka no enra me hwe na omunya mfa akwa adukura mo no o ka so obedem 20 years na ya che no na ya che na ye mo no sa charge na omunya plan start court no omunya start court na court no grama and start na ye da na hu se sa akwa adu e de bebo no we no maximum ye 25 years minimum ye 15 no obedem 20 bibi na etwa mu ma 5 sa be ka ho a o say o ka so obedem 20 years papa 15 years o ka say 15 na 15 na me kai minimum bremu die but kakra yem say ya tete ne de yehunu ne say according to the law of Ghana and I think say minimum I stand to be corrected say you see a jeli obi a 9 months 1 year so who use 9 months na e dey work here e be ba be more 15 years into the 20 ne cry 15 according to law we no mremu ne de odam 20 but o hwe na ni so pa o betwa 15 years anti na wo de wo hu ye na me de kan asase anti we ye nchiremu ewom na ye more no ko adu ba o ka so obedam 15 years yes and ya ma ne 20 na manfo so o ka so obedam na ye more the charge kra anti 15 years na de 20 na ye de ama no ba o ka 15 ba o chiremu chire se law mu no 9 months ye 1 year ne ya chew 3 months enti o keka 9 months ni na 15 pepe ebe ma 15 pepe one day kra na so enti anisuo mu no odam 15 eno na ohu ye sa na me hu ye na wan so ano me nwa no asofo bi ama na anye ani wanye ani ko me nwa asofo bi on ba bonten se de Roja aka ne nya no kure ensi na ensi kina omo agina omutumi so atwam nam wa nka se wa gina radi tumi so na wa gina otumi so radi akasa na nipa be gina ono ni tumi so di atwam Wontumi di omudi papa wonim say how you connect determines how you correct or you collect yes how you connect and a chile say you collect yes I don't make akoda no eniema miensa your mobile phone your phone charger your electricity ma connect me charger na ma phone ye ba me connect my electricity na connect ye ti ade achi ye no battery no e da so da zero and charge so in life if you don't connect well you don't collect yes and it do ba bi na obi kan asem you need to connect enya power socket bia na de enya socket bia Sadiq and operate in enya socket bia na de ye plug ko sanity socket bi wa de
prog no kweshima bon se wurom hom na o so friend so se wutu kwan ko ba bi ti se Canada wo de ye phone ye chargers na ye use wa no kwa agi se obi ko pe charger head for adapter for enye sa enko ba Roja no the adapter no oh Sadiq na what me na maka asem o say ensem ni bi wo ha amanfo hu ni say o da hotra sa akwa ba na hotra sa o be kan say na hotra sa na enwie yo enye untumi asem okay enwie ye onipa ndu they are still going to in Sawam ye nyanchi o mumpo omo ko Sawam serious o ade na ye hu ne sa no serious enra mete say nipa ni bia omukọ yoko ne court da bia kra no ya omukọ undercover omo ye politicians but omo ma obi ehun omo nipa bebre ekọ be pie bebre be konsewo be nipa be mienu kra betimi akwansa na afena akọ na wiye metumi abodin pen bo awo de bo about him say enkrofo bi asunsu mafidie o minimpa mo twese ma no be fom ba o say we yes what wouldn't me the okay okay 9 months before yes and the other na we need there baba fancy onim say there is a difference between the news and the newscaster yes so the newscaster na ye amano na okay I always want to be the news not the newscast okay me kan waja no ho maja no ho ekoba ati say wo de ya amakan ma repeat more than bed ho yet Ghana ha ebebam basically okay basically ye hwe ni mo say at least me de ne bebam no nipa 2 and so at least on be concern before the end of the year yes at the hokle Wontumi na appeal na betimi o hwemu e betimi successful mi nyan hwemu okay isanza asem no kra ba ye anye ani na se bi esie ma kwa ahwe ti mi nyan hwemu okay but e pun bia wo ne nsafo okay chances bia wo ne mu aso opaji prophet wejedi enya ade kese bia eye 1+1 eto da ye 2 ba me ma di hwemu no wo teacher na mo ate ase se 1+1 ye 2 ba me ma di hwemu 1+1 eye 8 edi mame okay isanza me di sunsumu nkomo me ni hunam nkomo anu nti no but still now no there was a good news for Chama Wontumi in a way that's a good news oh yes there was a good news a man baby a man baby ana asem we ya ho ba wonim say rade anye yadom ho ye benya pani bi a me modi ba ye benya pani bi a ne ho aba asem na sebi ya che no Ghana mbrem ne de na kwa afiase na ade chi ye na ba abonten say nipa ne da ye wa sorry oh afiase the next 3 years di anim ya obi be free mu afiase obi be free mu afiase oye ni pani kase oye obi a oye pani obetimi aye sofo obetimi aye politician but ni ebeba abonten say de ne kwa afiase na okwa afiase na pomudinti odaye sorry asere rade say omo mu afiase nyina omo ho ban emaye omo say asemba ko asese Ghana fo ahwe animu nyina ya mo de mo hwetra ye hu na ni so ba ye say nsem na si dada sanity ope agidi yes President Mahama pese okotete ana mpanyifo bi pese okotete okay ebi so nsida ebetimi aba ne sa asem no Supreme Court say ye nchim wo hu bibi me betena kunya ya metishu ya me ni wa unua ba asechimwa ana me share nkom say 2026 enkomu bi beyi ni ti the month of June na me say sa nkomu ni ni ti ebekwa be ba be rap parliament house am be ba be affect your election 26 ebeyi ni ti election there no oni me di ho nkomo yes say one way at 2028 election no emma so said ye pese ye to no ni udi akire nkomo we ye akire nkomo na Sadiku abetiti yo nti ebeba Sadiku ni ba bia mgina sesi ai no unya ba ma isi ahwe yi amaye no ma ya ahwe yi isan say enipa mpe no kre ba nipa pe de obeka be favor okay so
I am not a politician. I don't know much about the law. But the American say more parliament house is here. Ye nyina na to abama a omo ko. Emre bi e de bebre wo mo hwe a emmoa wo man no mo montu. Yo mo hwe bebo wo man no. Omo nyintum omo gitum ye nyina kwa kodi lie so akoto aba. So I don't want to comment on eno. Ade ba ye esi. Nyame ya hye ato ho dada. Ana mebo a. They obetima stop na ma ye no stop. Ade omni ye say. Za nkomo na omo de o se omo de ko hemfa. Omo de ko Supreme Court. Eti the Supreme Court ne be ka no. Eno ne be ba be ye adwuma na. A question am. So omo ka se obetimi agina bi mu a. I say Supreme Court ni gitum dia. So obetimi agina bi wa. E bi ana ono abeko ana we ka se. Eti wo ka se wo nkwa e. O ka se wo nkwa a emra ne da ho but onko. But e bi so kire se nyame ayi dada. Supreme Court the end there. Supreme Court no be atum. A big person about the assertion no. Supreme Court no omo be ya omo hwehwe mu de omo be ka bia ibeti. Okay. So for me say de wa ba ha. I was asem na ho because e be di achi but I was politics na say na mafi ho kakra no. Say ye de asem court no ye ka ye de ya be twa to ha na be twa ato ha sa ntia be de na nyankopon ana sunsum mu no odifo bi say obi a wakoye boni ye de ne court no metime twitwa e wo ho sa ade bia esi na bia anye ne na esi. Okay. Anye ne na esi. Somebody 1 year na bo nsuo hu da ro me ni show so ye show no wo ase ho na me ba kra me sa kan say nsuo 2026 di nsuo na eba be ba obi a o te gata ho bia tu into unze me hun before time 2028 me kra me nsuo 2028 the next election e wo Ghana animu no September October ye wo ye animu ya na rems ni bebi. Okay. Rems ni bia 2 months pe na ebie ebie na wantimi a maintain u seat ana wantimi a ntwe obi akonwa mfiri nto antena so a opa ye campaign ye den enye yi but said next election no e wa chiri o next e wa chiri ni ani wa ya ba bia o the next election no e wa chiri asem na na wo mpese obeka because Supreme Court so be kan asem ye wi September nti den na wo di akosi September say hona be hu di aba e be to no 2028 no Supreme Court be kan say me every September o Sadiq enti so obi twa obi akonwa na wa twen erade ne ambuafo de obeka bia no bi kra be ka say me ka say me kan sa asem ye president Mahama me $3 million. Hey want it this on social media say president ama me $3 million. Say I'm coming to Liman in the come mini bi kura kakra me nyane yepon asole e che no bi anya bi kofi $3 million they say say me make some farmer no oh muidu obi bi say am so de ma me amaji ana I don't papa we always speak what is ahead of us. I don't know I am not saying that because of Supreme Court there na wo kan but the American say bi obi MP na o pese o maintaining the seat ebi obi pese o yi seat bi free ho na oba betena ho no mo September October rams ni bebie on hunu spiritualist bi originity. Okay. Askoko ya ye di ya ni hini eno ne di maintaining ne ma ne di yi ne ma free ho na se enipa bi timi dane ne ma yi pa ebe already by election by force ebe bi ba eno ntino mo a mo ye MPs na mo pese mo maintain mo seat mo a mo wo aban mu na mo pese mo maintain mo akonwa wa pese wo ji obi akonwa free ni nsem mama o free apo September October pe obi a wo ji ni di a wa ben enye obi akeke na wo maintain wo akonwa mo na so onyi obi akonwa emfa mo nti na ya na MP4 no koto aba omode omo resources no ani brebebre ko asofo ho ya omo nim de ho se anya asofo nko asofo de ne ani de na nim de bi mu ye me Sadiq unim se me metie A4 sheet ya ye di twere so ye before ba bi e beto aba obi amaye adwuma ma ne bi ani ye di kan ya abato no wodem tina se twitwa papers ni atwere refuse agu ba akoso bo ne kwa akopli wo sika na nipa na tena so na woko na wo pia ne bo so wo pia ne busuani bi ahye ho na me nipa yi opani ne che 5000 cedis na me nipa ne che 1000 Ghana cedis na me be share me fie bi ka kire ne yiri se monye mimi na Sadiq ye share dem ye to aba
to abani we na me nipa na win margin ye kakraka papa ne friend bi say who is your spiritual father osi me ni bi eti papa de bi esi wo sunsun honam bi edi kan esi chama ya sema esi ne esi dada na ebesi ni pia obepie se da ho a esi dada se na ho a esi dada yeti 2028 ni nachi election ya wo yanim de obewe ne esi dada dia obelusu esi dada ye de timu kwa na ye decide but I didn't see that nyame nim de besi esi dada okay me nya akwanya ne I don't want to talk about politics but me chia honorable Kennedy Japan before mo prime minister no me nya akwanya akochia no okay na me ne di nko na me so ma we esi dada say na esi tino nim me na esi dada that was bare 1 year cry later eti no say enye nipa bi a de obeka bi eba bonte aba attack wa me sadik metimi atena sei akan nsem a besi wo man nanim the next bear 6 7 8 to 10 years at the date any time atoto emfeli to mfa ho we besi that way we besi that way saa nso ana ebesi anunti no ye hwede erade na esa ye ni no na ye say ye ne na anunti na erade di aba no okay me ba ye say woti konso anim na me nso metia wodi me kwatena ho afidie no bebubu odwuma ye odwuma madwuma ye madwuma de me ye no nyagidie o me de wo ye megidi pa gobi an say eba adwuma we ye aye odwuma eba me nso me de a eye me de nti wonni ani ba erade ama wani ani ni nye wo ani ni ye de ogini die okay ti erade ama ye mu bi ni adane ani ama nkrofo bi no anunti saa na etie na onim say di Ghana be ye Ghana oh Ghana be ye okay a time is coming the youth will never travel again oh Ghana ye be bomb pa ya ma politicians am ye wicked omo person mind be ye omo nyina wu 1111 na youth no ye mpa ya ye am mind na ye yes so we sofo we malam we konfo we sheik we politician we ohene na wo mpa Ghana ye awrade nkuntuntwene mpa ya be gwana no na awrade mo mind nye ye san say emrantie ntimi ntu kwan ko South Africa so mo ko botire na ye nko biri mo mo te se de o makonko aso mu